कोई ना जनवरी की मेरे में वही मैं 2 October हुआ न्यू रोंगमाई नगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गुवाहाटी हुए लापलो हुमाई उमुतंग मैतंग फ्रेशर्स मीट तंग रोंगमाई खुआन नाइट मीटे कबों में तो क्राइस्टचर्च स्पन बाजार कोस्ट मीटे मी कोई ना गुंजी ना बुआ नंगी उपामाई गुवाहाटी खाओ जब थाई मिनाई तेनी दोंगों वे को कनी बोंगी में खंडा फू नंदाई Rongmei freshers strong dress code with touch of traditional attire, activities, lottery, Q&A round call, resource person gonna best personality khang fresher kapap ni. Photo session khatni photo booth nai pani, thon mai phom khatni singing competition and kamleng mai call love fest. Suna mai ko ina ta thon lu to nge mi kom ta ti mi lu ta mai ko ina bom ju na bom lo ko khani na ni boy to friend circle na ni boy to relative na ni boy to cousin lu boy the to bom ju na to al pha na ni boy be to na han ta na ni boy to se boy to nge ko na mi kom ta ti mi kom video ta invitation video se lo mi ha mai ko ina ru na share lo ko social media ko ni na ni boy to friend circle ko ni etan ru na kani boy the bom ju na bom lo ko ni khan na ru boy ro cheng jai lo ko khani na ni boy ru na mi tong timik de tikru chui na kru lo ne kana khani nani we support lo ne kana ani we lu ga hat ma ba me Hope to see you all on 2nd of October. Rongmei, thank you.